Lakini sasa hawa wafanyikazi wa Kenya wamezembea kazini, hakuna kitu wanafanya. Mashimo ambayo katika barabara kutoka Nyahururu hadi Gilgil ni mashimo mengi, lakini hakuna kazi ambayo wanafanya. Nikiriro kia ikaria Nyandarua magicakaya kumana na barabara ya kuma Nyahururu guthie Girigiri guthuka na iria ni ya kilomita 37. Barabara ino na iria yetitwo barabara ya gikuo maugite ati ni uragite mioyo ya andu matanyihire 30. Gikuo gia ica ikuhi ni kia andu ana a family imwe na aria makuaga matereba ngari makigeria kurira marima ma barabara ino. Ni hakuite makiria ma andu 30 tuwi amwe ni a family citu angi ni arata itu na nitukoretwo tukigeria kuga bump tugekira ya tiri maoka makaruta na itinga na ritari tutigwitikira no erutwo ni tukumigitira kuma haha nginya guthii na mbere nginya matwikirire bump ile ibatie kuma Semba nginya town ni turenda bump ni handu he bici na ni handu he andu mageraga maguru magithii thibitari na ni makoretwo makiguthwo maita maingi muno. Na matongoretio ni murugamiriri wa wadi ya Olkalau Ken Mukira aikari aya mamithikite na tiri kumana na wetigiri wa ikuo makiuga aria mahetwo wigiririki wa kumiaka matimaiguaga kuona ithiaga na mbere na guthuka o muthenya. Muthenya wa kiha muno ria twagirwo twikinde thiini gitwo quarantine kana mecii no muthenya wa ira hwaini ni twaruzire mundu umwe wa ukugwitwo muruti wira thutha wa kuguthwo ni ngari haha na arakomerwo na arakua ni ngari ya Brookside ya iria kiha kiria kiriho ati ti mundu ngirendire mutino ucio no mutino ucio urasababishirwo ni kindu gitagwo bara njoru bara ya kuma Nyahururu guthi nginya Gilgil ikoletwo na pothole na thiini wa wiki tutiraga ku lose mundu uraguthwo ni ngari ni undu wa marima itha ngari kehanira ikoragana. Na kuringana nao maugite ati mwaka muthiru ruhonge rwa kurugamirira wa kinothi wa na mbere wa barabara rwa Kenha ni maugite ati ni megwaka weru barabara ino no ciari o iroto kuona citire ciahinga. Girifotera Kameme TV Jetagwo Jerry wa Wambui.